Go kopa o tlele o zintle go tlo gona go bua le wena Ezinhle. re tla ema la mo Awuzobona lesilima sakho. Yabona ngibiza ngesilima futhi namadle bakho. Inkinga yakho yini mama? My brother, hey, utomulimathi. My brother, stop it, man, utomulimathi. Ngicela ukuthi umyaphi. My brother ima kancane ke ngoba sowuyalo. My sis, ngizwe uthi wena ubhuta ka support umntana. Support Ngifihla, uyithe usupport umntana. Angisupport. Yazi kuba ifone yami ngiphethe kube ngiyakubona. Awukhipha ifone yakho ngizobona. Yazi ukuthi ugqokani uyazi ukuthi ugqokani umntana awazi Kanti le mali engihlala ngiyitransfera niyenzani nalomuntu wakho niyayidla nalomuntu wakho Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got Jeff today, and that's exactly all about Joseph Pascoville stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josephpascov.co today. So guys, today re ngoletse ke my brother mona, ke tlo mo fa fela sebaka sa rena a re hlalosetse gore lebitso la ke mang le go wa re ngoletse. Motho mo le kae? sanibona njani Ngikhona nami ibhuti wami, bengisacela nje tshela amaviwa se Joseph Pascov ukuthi igama lakho ubani nokuthi wawusibhalele. okay igama lami nguSakhile nginenkinga la lo muntu wami uzinhle ngomthetho kwakuwumuntu wami asithi umama emntanami manje khona isithipha nje yasehlala naso manje into enginenkinga nayo angisakwazi ukubona ingane yami sengicishwe nengane yami kanti anginankinga nayo into engiyifunayo mina cha ukubona iaccess engane yami yabona ngeke ngikwazi ngilokhu ngondla umuntu ungamboni manje njengoba ngifuna ukuthi ningisize ukuthi ngikwazi ukuthola ingane yami ukuthi anginike lelo thuba lelo. So wena my brother osale ana le motho mong ha sa batla ka ngwana hao. Yebo, angazi yini bangazenzelo wabo. Ngwana hao na le dilemo tse kakang? Uneminyaka o4. Oh una 4 years. Yes. Seka nesikhathi singakanani usizinhle a sabatli ka ngwana hao go mo bona. Angithi mhlambe nginenyanga mhlambe izu8 uthando lusha lolabo manje angazi umntana bamfakelani phakathi ngoba ngiyendawo. So utrayile mhlawumbe ukuya kubo uzinhle unomama mhlawumbe. Ngizamile ukuya kubo manje akasahlali kubo usehlala nalomuntu ke manje. Yebo kanti mangifika kulomuntu ayi siyaxabana impela nalomjidalwana. Abafuni nengane kanti mina ngisuke ngingazange ukuzobona bona ngisuke ngifuna ukubona ingane yami. So ala ngangani ubani ulo umjida ugele kahle mina ngokubona kwami ngibone ngathi bayangihlanganyela manje yebo ngibona ngathi bayangihlanganyela ngoba uthando soluphelile nengane abasafuni angazi ukuthi mina ukuthi ingane nami ingenaphi kubo sacelana ukuthi ningisizeni ngikwazi nje ukuthi ngikhulume nabo mhlawumbe bazongizwa. So kuze usisindle ahane ka ngwana eqadile hana qala utlwana le this guy or mhlomong lilela ba le dicabano la lwana or something ke batla o make sure go jotsa nnete so that re fihla mo le rona re fihle ka story se utlwahala. Okay mina ngokubona kwami ulwisa mina kushuthi usengishaya ngengane ngiyabona kushuthi izimpi zakhe uzilwa ngomntwana. Okay mawuthi kushuthi izimpi zakhe uzilwa ngomntana ngifuna ukunderstand kuze wena nosizinhle nihlukane le gawane katsila efeng no wethala. Sike sayaxabana nje naye shuthi sabona ukuthi into ethe ngathi ayihlangani nga decide ukuthi cha asihlukane. Oh what decide? Yebo ibe ngibona bengafuna ngigcina ngifake inkingeni. Also toxic one lapha in the relationship kahle ayi ngeke ngikwazi ukuthi yimi ngomthetho ukuthi besingadalelwene. It happens ukuthi people are not meant for each other, you know. That's so true. So ingane lapha during your separation beyinjani, you know, estate sayo. Okay uma ngihlona noma umntwana yabona njengoba ngisho ukuthi ingane yami ngicine kudala ukuyibona kodwa zithami sisahlala sonke kwaku right sasiphila kamnandi ingane ngiyayondla ngenza yonke into because namanje umntana nami ngisakwazi ukuthi methi ushoda ngani ngimnikeza imali manje inkinga enginayo angeke ngikwazi lokho ngikhipha ngingaboni mhlambe le mali yami yabayidlayo balokhu bathi umntwana kanti idliwa yibo ngcono imali mangiyikhipha ngimbone nomntwana ukuthi cha umuntu lo yabona. Okay ubone ngwana hao le wena o khone bantata o responsible ngwana hao a o tshakele o be sharp le wena mo moyeng. So my brother ntotlo yetsa no he re tlotlo mona re tsamaye re lo sheba o zintle so tla re bontsha go dula kae and stuff re tlo khona go bona gantle bothata ke nga sa o fe go wena assess go wena o bone ngwana o ileng wa hao. Mr Johnson le Gucci can you please move because of motho mo ntwe ke believe ang gore sometimes ntotse ding di wrong ha se tshwantse gore batho ba le relationshiping no tshwantse le kenele ngwana ha etsa next okay because of Gucci meaning to ngi understand ayo umntana ka enzanga
next anyeke ngize ngithi mina ngihlukene nomuntu bese ngisafuna ukupha leyo muntu umntanakhe i-wrong lento leyo you understand naye angali ukuthi she has another new person, but then ibaba walengane, even the kid himself or herself must know ukuthi this is my real dad and then this one it's my stepdad, family. Even no manje, if when you want to do lezi zinto zama ancestral thabo ukuhlawula ukubathi ukuhlawula ingane so ifuna isibongo sakho nani so you have to you be in the kid's life. Yeah, because of sometimes so guys along ntho tse ding vele dia haditsa ma hantle philong ba hae e bo uthola lo kwasa ke o hloka ntho tsa bontato hae and if asa wa bona gore ntho tse ding di go yeah ngiyakuthola lokho cause yabona ingane vele zidinga ukuthi zihlawule mangimele umuntu mangisifika kuyi mhlambe ingane amseba ifaka iphandle ingasiza khona yabona into engayifuni ke ntwe ke nnete I don't know nalaye iqiniso ay khona into nje engiphatha kabi mina ukuthi lento nje yabe ngisho angithandi ukuthi izinto mangizenza efake nengane yamphakathi akumele angingene ndawo ingane yabona yebo umntwana owethu angiphiki yabona ngeke ngize ngithi wami owethu soyi2 usidinga soyi2 okay sizela singena kuphi umuntu omntana la momo gating ebutsweng hanyane okay ha ona dintsha mo hano kena rona ga tshaba phe cha izinja zi okay ha re bule motho mo okay akna nkinga ke phela motho mo la re batlo se re fihlile mo re tlo o thusa be re tswa se re matha jwale se se jumpa mabo aga batle ntho e wa ke okay no problem okay Coco oh bila butikyo ui kena motho ai ya o ile motho mo le kae Sa phela njani? ke teng ka lebitso Ke Sandile. okay askisi motho molo ha ga tlela o tlo lwantsha jarateng ya ke ya bona go makaletse di camera ne kopa botsa o zintlo teng O number nalo? man kopa re tse so re tsamalena motho molo ke O teng. ne re kopa go okay a hlaye because of re tlile ko wena ka gore le wena ke jarata ha mo ne re kopa go le hlaile le two Ba lo muntu ngitshela ngathi angaphinde ezela. angizanga ku Ba songizela na camera. Ngitshela ungaphinde uzela. motho molo tlo lolwana re tlo o thusa ke re thusa moya jwale motho molo datso ne ke re kopa o tswe fela o go utlo rona re batla gore datso ke ra ka o lwantsha re kopa o tlele o zintle re tlo gona go bua le wena Ezinhle. re tla ema la mo Awuzobona lesilima sakho. yabona ngibiza ngisilima futhi namadlebe akho ay wow man tlola ngulwana ngalwanga sizi Bayila abantu basapho. angizanga ku Ngithe kungaphinde. okay my brother wait anyana Angaphinde ezela. mayisisi le kae ke teng o zintle Wobonani kule nto? mayisisi ne ke kopa Ufunani la ngama-camera vele? mamelang ne re kopa re ska ema somo mnyako motho molo mayisisi ne ke kopa go lo emela Ngifika la ume ngale isimba ku pavement. kopa re eng mo le siteng please la re ka emela fela mo le siteng re tla nkae mo yeah please a re tsweng please Uzela ngama camera. angizanga ku ya kopa re mele le siteng Ngikutshela ngathi umntana akekho ngithi usecrash. Akekho umntana usecrash. Ufuna la ngama-camera. Ufuna la ngama-camera. sizinhle senze kanje sizinhle ausi my brother kopa manyane ke bona uzinhle ke ene ke ntato ngwana hao ke a bona gore sentse le qala le lwana ene ha le batlu mamelana ha le batlu utlwana gore mang o reng mang ha reng so ska ha re ngoletse ke abuti hanyane ke tlile o tlo thusa wena mo thusa moya so ska ha re tlile re ngoletse so abuti walla wa tshwa tsa lady blue ke ikutlwa ke se shapo ke qamane le uzinhle ene ha ne sentsane nna le uzinhle re le relationshiping ne ke khona bona ngwanaka but no ka gore se re khawana a ke khone bona ngwanaka o na leng 4 years wena le boyfriend ao entse ha le modumelle etswa ke ngtho ukuthi yena nga khona ubona ingane ke kana Akawondli lo muntu lo. Akawondli. Akabi nesikhathi somntana. So ngimtshela ngathi angasaphinde alibeke la. Angithi yena akafuna ukondla umntana. So kumele ngenze njani ngilokho ngimlandelela mina. Angeke. uthi wena my brother withe Lo muntu lo ngithe kuye angaphinde ezela ngoba ngiyambonga ngathi safuna umuntu wamona ne. uthi uyasupporta lo muntu Akasupport. uthi Akasupport. uyasupporta umntana uyafuna ukuthi ube la my brother Ngeke ngakho yini, bathi beng kiba man lale bobu stop it why lilwa my brother stop it ngiyakutshela ngizokuphahlazela kini mfana izokulandela kini ambulance fana yazi hanyane wena re tlotsa jwang kanta ulwana so mara kopa le bathi beng kuthi ni Mr Jones batlo le matsa wait mo my brother hey o tlo mo le matsa my brother stop it man o tlo mo le matsa
ngicela ukuthi umyeke wena My sister. masofikela lento yakho Gucci, ngicela nimthathele at least ubhuti azama ukungena ngaphakathi. Please nimvaleleni. My brother, stop it. zokukhahlelela kini Wow man, lalimatsana kinye. My brother uthomlimatsa. kanjani ikhuzi lentsha le Lahlela sitina sefatsi uthomlimatsa please. Ngithi lo uthusa ka shap imuthu kalishwe so maka lwena eh. awuboni lento yakhe yangijwayela wena awuboni lento ufika namakhamera uyalwa yini into ekulisayo Okay, my sis wait. My brother ima kancane ke ngoba soyalo. My sis ngizwe uthi wena ubhuta ka support umntana. asupport Ngifihla. Uyithe usupport umntana. Angisupport yazi kuba ifoni yami ngiphethe kube ngiyakubona awukhipha ifoni yakho ngizobona uyazi ukuthi ugqokani uyazi ukuthi ugqokani umntana awazi ufika la uzolisa umuntu oyejaridi kanti le mali engihlale ngiyitransfera niyenzani nalomuntu wakho niyayidla nalomuntu wakho yikho sekanamandla nje ukuthi Transfer imalini. Hey my sis kubale menganye. hayi man Yiphu transfer imalini. Umntana wami kushuthi mina yazi imali omntana wami like akusiyimali engayibeka ukuthi ngemonth ngikhipha imali engaka yabona makuthiwa mhlambe ngisemaphandweni right ngiyakhipha lo 4 clipper mhlambe after 2 days mhlambe ngithi nayo lo 2 clipper yathola angitho wami Yes. So my sis when how my brother ha maintain uhwetsa yiphi imali ngifuna iproof ayibonisayo ukuthi umntana uyamondla amondli ugcina ukumnikeza i250 after 6 months after 6 months maqedwe uzongilathela ama-camera wena after 6 months salo support ngwana hawo. wena ngizokuthuma Lokho right wena mesisi. Lo muntu lo yasupporta mesisi. after 6 months wena ungijwayela wena man wena My brother kupamanyene. My sis so yena my brothers ka hacho so u support ngwana and wena after 6 months kanto maka ke mangu. ubhuti unamanga sisi ngase ngikubonise iproof after 6 months inyenga ye6 le njengoba athi uyawondla wasenda 250 nakhona ngimcela ukuthi umntana uya etripini so akazi ukuthi umntana unangakhi Tripping ana 4 years. ama-birthday lokho ayandlula kanamsebenzi ukuthi athumezele umntana ikhekhe kwekhekhe Oh crèche bayamkhipha like igenze. nifuna ukuthi likhekhe lami nomuntu wakho akusikhekhe lokuthi kumele sidle umuntu wami angazi ukuthi ungenaphi umuntu wami la angazi ukuthi ungenaphi So umithela lenja my brother amanyane. So my sis wena wayesabatlo abone ngwana abumtyana. akawondli mas So makangaqala ukondla uzomyeka ukuthi abone umntana. ngizomyeka ukuthi ambone umntana makanye ngazangene la uzombonela estradeni Uzombonela estradeni kanjani? Angabondli mesisi because imali warifa nganayo imali manje. uyasebenza lo bhuti ngicela umntana azohlala nami ngicela umntana azohlala nami nomuntu wami Umntana angahlala nawe because of ake wasibona limilawo elilate limakayo umukayo ngina-25 not ukuthi unangakhi like sengisho ukuthi umukayo ukhuluma isingakhi isizulu nesuthu akere la tseba lona ka sitso mhlomo ngwana tshwantsa hlaolo tshwantsa etseng ska my brother go batla o dula le ngwana because of when my brother selwane too much ntwe ka lokise hantle ena o abuthi ha ka qala a maintain ngwana o tlo make sure wena hantle wa mo bona ngwana hayi okay into engizoyenza ne i-conclusion ngizothumela usisi wami ukuthi amhambisa ambone angimfuni la angifuni ukuthi nje azi ngibonane naye so mela amake sure ukuthi 1.5 every month uyayi so wena manje 1.5 because of ntoli busy usenda bo 450 mawukhona inini ngapho sisi uthi wena uqala 5 ngenyanga engikhipha Siyenza kanje ke at least imonth uyasebenza wena mina ngiyasebenza ngiyayiphandela futhi ngisacela ungenzele ifavor ngicela ukuzohlawula umntana wami kina yes cela ukukhuluma labo malume bakho wena singendawo mina nawe ubatshela ukuthi eyami nawe delete cancel cela nje ukuthi yabo iChristmas nizoyidla ngami kini ngizohlawula ngingazi le mali mhlawumbe ngizoyidla nalemfene yakho lela so ungenaphi la lobisa muthu wabathu kamfene wethu kodwa ukwendlela umntwana so my sis ke batla botsa something ane abuti watsho most of the time una lo ha batla ngwana le motho wa akene abe involved halanyana le boyfriend wa ke understand and wathi ba wena una le ngwana kopa mahanyana my brother ke tseba wena una le ngwana le abuti ka mo so why wena o mo fa like ntho e hantle tumelo e yo yena tshwantse lena a control ngwana abuti sa binto e between wena le yena ima kancane my brother please yazi inkinga yini nesisi la lo bhuti lo ufika la uyalwa ya understand because uyazi ukuthi sengwenye i-relationship yabona because mega abusive lo bhuti lo so abusive yes so manje ufuna ukugela echaritini labantu ngenkani it doesn't matter ukuthi sinomntwana mela ahloniphe into enze ukuthi ngikhathe nokuthi angasaboni umntwana unokufuna ukuza la ngene ngenkani 3 am adakiwe yes kanti my brother wena utliswa king momo jarateng yabathu ka 3
3 am. inkumbulo yomntanami bafika eish Hawu uthi ngwana o jwetsa ngo kena kae gate man. ngenzakale kayi 1 mhlambe ngenzakale kayi Wa 1 jump ibonda mawuzalana noma ungene kanjani because of 3 am ke tshepa gore ke matha. O kene kjwang? ukujump ushila Uyenzeni? ngijumpile Nawe qinisile uyabona ukuthi nawo bo. wrong loyo Yeah, u-wrong. yazini yazi bafethu yazi kube mhlawumbe ngiyakhona ukuzivula kanje ingqondo nibona lento la kubi ayichazeki kubi umntana ngiyamkhumbula bafethu hayi ngiyamkhumbula mntana Ah, my brother, we must do it in the right way, not to jump amabonda mona. Yeah, ukujumpa amabonda. Kahle umuntu omdala ungajumpanga amabonda but singayenza so my sis my brother uthi uzoza kini atlohlawula ngwana ene lwena so uri hatlotla ko heno atlohlawula ngwana utlo modumela ke uri atlobona ngwana hayi Anginankinga angeze azombona umntwana bakazomhlawula umntwana. angeze azombonela la ngambonela nakini usho kanjalo or so if makwenze ukuthi njengoba amhlawulile uyafila ukuthi man today ke batlo bala ngwana ka grobalele no tlo modumela still Yeah ngizomvumela but ngifuna ukuthi sengule relationship le whether uyathanda Ayihloniphe le- akakathandi makayihloniphe relationship la. my brother emahanyani ke tlo thusa wena o hlawule ngwana ba o thufe ngwana so wena ntse tshwantse uyetsa ha se ba o file o hlawutsi o si wa tsho uzazi uzobona umntana akho kubo not lana because of lona hopola gore motho ao o sa movile on ha una right ya go wena hantle o notice step relationship entsha a leng ho yona o wrong phela mo o hopola gore wena lena le kopana ke ngwana ha o sana relationship e le kopanyang so tshwantse mo respect le wena ska motho wa mme wa ngwana o sa hlola utlwana lena ntse tshwantse o yetse no tshwantse o itsetsa go ga sbaking each and every month o tlo kenetsa ngwana ha o chelete moka e bokana o mo maintain ka yona yes Njengoba njengo ngijwayele a ke tsebe because of my sis uthi akunapho a rena proof ya ntwe Yeah, but so ke tlo batla go ska hlola o yetsa ntwe go kene mo ka di 3 am ntse o jumpa ntho ha o sharp mo makazongenzela lokho athi uzokwenza inhliziyo yami nami ikhululeke nami yabona sengiyawanda wondisa bengekho ngaka Ungafaka umntwana kule ndaba. Amantombazana ngithi uthanda amantombazana amantombazana ngithi please amantombazana ematshwaleni ematavern. my brother and my sis ke atsiba ke understand uthola ukuthi ukuwondisa amantombazana asekho lapho ngoba nawe angithi awusathandani naye so angisacabanga ukuthi life yakhe kakhulu affecta too much in a way yokuthi tshwantse re nake ntho tsa ka montle ntho re hloka nokura o respect le relationship ya hao akere lore ha batla bona ngwana atla tlo mo bona ka tsile sharp but antshitse ntlaulo okay so ra dumelana gore wena o tlo ntsha ntlaulo go bone ngwana ngizoyikhipha kini nizodla imali yami Christmas uzwe batho ba baholo wait then he ke kopa letlo lengolwana then ayisekho ukuthi adlu Mandela my sis skabuti a tshilo he o tla make sure yena o patala ntlaulo le wena o mo fe ngwana akere ke kopa le scanning le dlalang black my impatile because of akere le buile ska batho ba baholo my brother wena ne ke re ke batla o jwetsa girlfriend a o decide eng patona le ntho a ke se aka join o fulo go zamtshela masesambile sisho Anga join akunankinga. ma uyalwa inkinga Ngicela ukuthi uphume kuyi makakhuluma whatever ekhuluma umamela. Yeah ungasiza nje ukuthi uhlale lapha. mina ngicela ukuthi ngikhulume nabantu bakithi mangifika kithi ngikhuluma nabantu bakithi usisi wakho makafika Saturday uzomaletha umntana maseka buya nomntana kuwe uzobuya neanswer ukuthi abantu bakithi sizaneni kuzohlawula Mr. Jones, can you please bring that guy more? Mr. Jones, can you please bring the guy here, please? We want to talk to him. Yeah. Kikopa, my brother, Emahanyani. Imagancane ngithi yamtshela ukuthi Isigqoko sakho. my brother. Akuliwa ngithi. Sikhulumile manje yena okhulumanga na ngithi uyamusadelela uzongibiza ngesidueto la charity Okay, my brother, mamela. Sorry, Mr. Jones. Okay, muthomulo mamela wena yobanisela. kusupportela Mamela yobanisela abuti kiyo mona watsho wasibakeng hore abelele peace never sa jumpa di gate ka 3 o'clock atle mona ntho tlo yetsa go batla o hlawula ngwana yes ngimfunda angaphindeza la ngifuna nokumbona Azela. Ngeke aze if uzoza la uzoba abele hayi estradini. angamina la mele ngale phezulu kuphezulu angifuni ukumbona lo so ngintwe kicho yena le mu girlfriend wa batisile wasake ngobe sharp Zokulimaza. maintain le ngwana girlfriend so lwena ke kopa o ska hlola o no encourage o see if abuta batla ngwana ha sa mohlaotso gai as hana right ho a lo bona ngwana ha lo etsa because of lena ntata ngwana o hloka ngwana kere so ne ke batla go relukise fela mo motho molo makafuna ukubona umntwana makabona umntwana angalokho afaka umuntu wamphakazi makafuna ukubona umntwana angabizi umuntu amalokho afonela umuntu wami angalokho amemeza umuntu wami la egate nabo makhelwane bathini la emaceleni yinto enkwatisayo lo and uyadelela nduzala njalo makadakiwe
Angiyazi, that's a bad image and mara ngeke asakwenza lo Yeah. uyabona uzorespect relationship yakho noma isister angithi ya respect yona abone umntwana wakhe le esigangeni ayifuna ukuthi umntwana wakhe nabe happy makayenze mina ngibe happy ngikhona ukwenza umntwana wakhe abe happy abone umntwana wakhe le ayekele ukungidelela So-ke if uthola ukuthi ubhuti ufuna ukubona umntana wakhe angakhona ukuthi afonile i-girlfriend nje ukumtshela ukuthi ke batla ulata ngwana or ke batla ngizwe ngathi ngikhuluma ngosisi wakhe uzindlo kanti bekuthiwa ngaso sikhathi konje uthe usisi mela yenzeni umuntu omdala uthe usisi wakhe uzongilethela umntana ngomgqibelo. Mina ngomgqibelo ngitshela usisi wakhe ukuthi sengizokhuluma nabantu bakithi namhlanje. Ngihlawule umntwana. So ngisazoyenza i-date. Bazomtshela. Ngiyohlawula umntana wami. Ngithe bakuphi 200. manje i-200 Kuleyo sonke lesikhathi Fela di-200 mara motho molo ke a tshepa go right ukuthi i-200 zongisebenzela dala ngimsupportela umntwana ngisekazikhulile manje cela uthatha abantu bakho nambe okay my brother kopa he manyane le lona le rata dintho Yazi ngakhala ngaduma izulu manje. Wena ntho tsa Ngizwana ukuthi akusaluliwe lapha my brother uyabona akusaluliwe manje we had an agreement ukuthi wena uzenza the right thing and then respect i relationship la Ngendaba yini? thank you my brother Ngihloni. okay he what's baking my sis rona he re tlo o sia so wena o tla sala le communicator le abuti he o re letsa jwang ka taba tsa ngwana ska hana le bua ka ntlaolo le bona re itle re go chiftela because of ke a bona ga buti la buti ba na le morusi ba batla lwana but ntwe ke ratang ko o utlwile ene la buti o wa etsane so rona re tlo tsamaya ga tswa rona ane re ichiftele nje ngiyabonga kakhulu Wait king guys la tshepa re la bona re ifitlhetse mona ha re fihla abuti o itse re kope mona go batla go bona ngwana hae for taba sa ntlaolo ra fihla but still le ene o ntsa lwana mona but se ke se ratang ko ga abuti tshilo ga sa keng le di blue tlo etsa no ke tlo hlaola ngwana ka ne se ka ke tlo hlaola ngwana ka ke tlo le ntse tsa o jumpa ka bo di 3 am mo relationshiping e ya motho ka because fa ke re le utlwile ga abuti go etsalang o go ba ona le o jumpa this guy a jumpe mona ka baka la go batla bona ngwana hae but ntho dumelaneng ko re no ngwana tlo hlaolwa aba maintain ke la rata ka fela guys I'll see you in the next episode if le no feel gore mo motho moholo ha ona tukelo ha o fiwi right go bone ngwana hao o ska le bala fela gore email la kotsosbioscope.co.za I'll see you in the next episode yes baby you hi sham